Napagtitipon digiti pwersa digiti uniformed personnel kasi the Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection ken kastapayan iti Department of Interior and Local Government ken Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council tapno nagbalin an anayas ti Lenten ken summer season. Kunat Ilocos Norte Police Provincial Office ang nga ni umabuten ti sangaribo ti bilang digiti kameng ti Interagency Task Force ken umadado dapay. Saan pay akaraman ditoy digiti Standby Stationary Support Force. Nagpapasalamat ako dahil meron tayong malakas na suporta. Meron tayong unity dito sa usual na activity. Nandiyan ang AFP, nandiyan ang BFP, ang Coast Guard, ang all DRRMO, yung Office of the Civil Defense, DILG, Bureau of Fire, yung civilian volunteers natin na nakikipag-unite sa atin, which is napaplansya yung unity is one of the formidable weapons against failure. May deploy digiti kameng ti Interagency Task Force kaditi na dumaduma lugar iti probinsya kang runaanen kaditi tourist sites, places of worship, transportation hubs ken da dumapay. Numan manamnama na bababa ti bumisita iti probinsya na ipasigurado ng agtalinaed ang naka-heightened alert na. There will be no leaves, no paalam o ganto, only those emergency which is like threatening ang authorized. On call lahat, pati yung aming civilian employee. Meron din tayo dyan galing sa civilian, sa DRRMO. In every stations na nakadeploy na rin ngayon. Doon sa ating places of convergence, doon sa ating gasoline stations. Meron din, chine-check. Yung tourist destinations natin, napakadami. So, although na-observe namin na nagkakaroon na rin siya ng influx a week ago, hindi siya katulad nung last year na mas marami. Kabayatan na iti panang bisita ti news team ti St. Andrew the Apostle Parish iti Idi ti Bacara. May saka diti kang runaan na turturungan digiti deboto iti Lenten season so magmamanulaeng digiti nakita mi bisita ditoy. Basar ti help desk, nadlawan ta ti basbasita bilang digiti simmangbay no may dasig kaditi napalpalabas sa tawen. Ti bilang digitoy imibimisita idtoy church complex itatan ti ili abakaraket agdagop iti nanipod pa iti bigat agdagop iti 100 nga turistan sir. Kadigid napalpalabas nga tawen circuit para kanyak ti instinct ko itatanga year kat kaslang basit ngem hopefully sir deti mapalpalabas nga deti mapalpalabas nga al daw ket barang ikararag tayo ng umad-ado pa iti turista tayo sir. Nadalunan mi paya may sagsaganan ti rebolto ni Apo Nazareno para iti Estasyon General into bigat. Ti pamilya Ponce tinabayagan ang mangis istimar kada itoy ti uneg ti saan na nabababangim inem a dekada. Kinagpesuan na natatay bigat, iti marugrubyanan iti panaka ipreparar tayo dito panagyan ni Apo Nazareno. At dati nakita mi nga imay from vegan, Santa Maria, Ilocos Sur, ibak man laengen. So we expect and then by Thursday siguro, dito ko na tayo nga minukang nga panagbisita iglesia. So sabi ko maapo tayo tuloy tayo tayo natin nga rudan o krisis iti panagbiag. Dito tayo nga makita nga ipasimudaag tayo. Dati agtultuloy pa lang tayo nakon nga pamati tayo iti Apo Nazareno ta sapay ko maagsardengan dati mapaspasamak. Kuna ni Nanay Judith asapay la kumatad adda pa igeten ti pamati kang runaan nan kariti o panawen no sa dinno nga adda iti agdama atensyon ni J Middle East ken marik na ti epekto na uray ditoy bukod tayo pagilyan. Tapno iti ka sa isunat man kita amin tayo kunada nga rod nga prayer is very powerful. Ni Apo Diyos amin, ni Apo Nazareno iti mangkita ken no mariknana nga datay kat we are so faithful. He will always be that merciful to all of us. Mark Magdirila, Balitang Solid North.